Zing Daifim hun kan lo thleng le ta le machhuani kan ni Zing Daifim clear to Zonet chung kwa te chi bai ko le voin hi November ni som pathum sang ni som ni pali zir top ni ni a kom sang ni pakhat voin nga khan New Delhi a Parliament House to Pakistan atanga lo lut fir fiak pol pani lashkare toiba le Jaishi Mohammed mile sa panga ten bein police panga ba ka Parliament guard pakhat le Parliament huan enkol tu pakhat an kap luma fir fiak panga te po hi kap lum ve kan ni e hi India Parliament House in Bay ato voi khatna ani voin program kan sha thei lo ngai thlang u Governor Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan voin Somadar Somle chan ve hian Raj Bhavana investiture ceremony nei dona Tladarlia Diocese of Aizawl Ramtharveng Tloin Most Reverend Bishop Rotluanganen anin komang Chief Minister Pulal du machuan voin hian pa International Paragliding World Championship nei me so Zolpui Leileta landing site kharna hun Zolpui Leileta landing site kharna hun khwaliani in manpuyang voin tlaidar thum hian 22nd Mizoram Police Sports Meet so first battalion MAP football ground amvenga kharani dona Home Minister puke sapdangan khwaliani in manpuyang Chief Minister Pulal Duoma Serchi Bel to MLA ni bok chuan Nimin Khan Government Serchi College campus a new Serchi kumsom ngatlin Golden Jubilee lomna khwaliani na manpuya Jubilee longphun a honba ka Jubilee souvenir tlangzar bok Chief Minister chuan new Serchi mi puite lompuin khotlang shwai tu lo ni to chin zong te chunga lom thu soya kumsom nga chungin new Serchi chu village council panhile branch wai me pali nei hiali na changliana Zenelama college chut munania sarkar mun poimo tam tak a omboka tuna khotlang shwai tu te hian sum kumsom ngadon local le tur mupha ka anin bot se achulani ati Chief Minister chuan new Serchi mi puite chu kongtin renga enton tla ka omtlat turin cha mi fel pakhata wangin khotlang anin chuang theya miswal pani khatlek pon anti ming chhle le thei bok atia YMA le NGO dangte chu achulang zela police ne na thok hovin ruihlo dona a khautaka malo le turin cha ruihlo wang har sanna ti chu an pumpel vek seng lo ani poin ruihlo chu nataka nor tom tlat turani ati Tourism team has on the Konga Serchi chuan hunma ani chela wangin tuna po paragliding international championship nei mekaniti Chief Minister chuan soin khwalzin hip thei munma anei te duat tura mi puite atsa mi zia shimshim po midang te hip thei tur zonga nun tum sham turin atsa bokani mason na lama Chief Minister Pulal du ma chuan Zolpui chung in kalpona le ki ko na changa marveng in kalpona len kong tharte Zolpui achanga zote kongte paragliding takeoff kongte mat phase 2 irrigation te Tenzol fodder farm chazok te Tenzola vek artui farm te vantong ropeway te tho anido natia mong on lui chwa bula mat khwa tumani thule mat kama lelet siam theinaram te chom vek thei tuilak nei tumani thu te soin serchip chuan mason na muzel dona ni tia new serchip Golden Jubilee lomna inkhom hi pusila rotluanga organizing chairman in kai shwaya khotlang ti ming chatu te chol moina te souvenir tlang zar na tele Jubilee lomna thil shang ti ani new serchip pa hian kum sang zakwa somsari panga April thla changkhan puwanel siamale anupui viro sangi te chuan fate pathum nen in sain anom chana anlu kum toblam hian chung ko pakhat chuan anzom vele a kumte lin an pung chhota a kumsang ni somni pathuma anin sia dan chuan new Serchi pa hian chung ko zakwa somriat vel mishing sangli zanga vel an chen mek ani Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan nimin tlai khan IIT Madras le NIT Mizoram zirlai somni pasari Mizoram internship mangho mek te Raj Bhavana akom Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan IIT Madras le NIT Mizoram zirlai background chang nei ten Mizoram internship nei tura ma an la le Mizoram puidu na thinlung an pu chu lomomati thosoya Mizoram an cham chunga hun nuam tak manga an thiam na te changkai takamang turin cha ani IIT Madras zirlai sompani le NIT Mizoram zirlai sompanga te hian New Indian Mission Noya Technology and Rural Development ti thupui mangin January ni kwa sang hi somni panga thleng Mizorama internship hun an mang hodona hemi hun chung hian thiam na shang nei zirlai te hi group lia in chenin kho shang te tloin an thiam na manga puidan an zong dona zirlai te nen po hun
man an tum bokani nimina an income ho na hian zirlai ti hian an project nei le tonsia te governor hian shila income ho na hun chatak an mang ani Lunglei district ka bung mun khwa chuan ni lai ni le ni min te khan inpum khat na ti thupui mangin an khokum za somni pangana Kwaski Centennial lom na le bung khopui horun pui hun an buat seya Rural Development Minister Professor Lelni lom chuan khwalian ni in man pui nimina bung mun kumza somni panga lom na lelming liana kumza somni pangana lom na lelming liana ruan bung mun tennis court mini sports complex buat seya khwalian Professor Lelni lom chuan bung mun mi puite Kwaski Centennial si bai bukin lom pui na le du sakna alana bung munin tundin mun atlen theina na sul sutu masa te zana chi bai bukin kumza somni panga tlin na atana organizing committee te malak na fak omati thuasoya bung hun khwale bung hun tlang dung mason na tan mabak tam tak ala uma sia thusoin chumi tan chuan sarkarin machop anei nual thule theitop chwa zel tum ani thuasoya kotlang mason na turwa manna cha aum chuan sarkar chuatlan chedon lo ti soi bung mun kumza somni pangana lomna pol hian ni lai zan changkhan nimin le zanin ni zan lama te wantlang inkhom bot se nia khwalian ba ka hian thorang wial to MLA puar ro ming le na engineer puzodin tluanga XMLA le bung hun khochuak XMLA pubila chumnunga ten manpuin thuan soya khwalthleng tu bung hun kumza somni pangana organizing committee member pusila nu ne man inlom na thu suin bung hun BDO Dr. Leramdin tluanga le bung hun khodin tulal leming lian thla pulal sang dur sai lo te puin thuan soya nimin chhulam khan cultural program limom tak man ni in tlaya aran lukimin kumza somni pangatlin lom na roi pui kil ho ani bok lunglei achanga marthlang lam kilometer za somli panga vel hla bung hun khwa hi kumsang zakoriat somkwa pakwa changkhan meimit lovin lua chunzom zelenia tunin huna bung hun khwa hian inzan hi somthum vel omin mishing sangkha zan hi somnga vel an cheng meka rural development block chut mun ani Rural Development Minister Professor Lelni Lomachwan Nimin Khan bung hun RD block somngana lomna manpuin BDO office complex sa Golden Jubilee lungphun ahong bung hun BDO office RD block somngana puala inkhom toibot sai Minister Professor Lelni Lomachwan bung hun RD block in kumsomnga atlinta chulo momati thusoin block office bulchan na sul sutu tele tunthlenga BDO le staff te inpek na fakomati thusoya bung hun block mason nan BDO office le thoktu te an poimoti suin thoktu te chuan mani dor tu mi puite chetaka dong song chin turte an pui theina apianga puya an pui theilo na a po chetaka an shil fia chin turte ina cha attendance ngai poimo a office kai hun bi ngai poimo turle office hun chungin mi puite dor thei tura chetaka turina cha bokani bong hun RD block Golden Jubilee lomna hi block development officer BDO Dr. Leramdin Tlua nga chuana kai shwaya RD block report ngai thlakani ba ka khwal poimo te ne na RD block Golden Jubilee shia reng thil pe khlan ni in bung mun komza somni pangana khwal thleng tu pusila nu ne man thu asoi bok January ni sari komsang zakwa somsari palia hon bung mun RD block hian adin tir atchanga tun thlengin BDO somni pakwa nei to in BDO masaber chu puwan eng moya nia tuna hian Dr. Leramdin Tlua nga ommeka tuna hian thoktu establishment staff paru MGNREGS staff som pakwale MZSRLM staff som umin apumpuya thoktu somthum panga anum meka bonghun RD block wam chunga hian khosom ni le sub village pani awain khosom ni pani aum meka ni Nimin Khan Mizoram Sericulture Service Association chuan Directorate Conference Hall Saltlanga khompui vaisomli pakhat nan manga Sericulture Minister Pulathan Sanga chuan khwalian ni ina manpui khwalian Sericulture Minister Pulathan Sanga chuan khovelin silk angai hlut ziate India mar chakbi ka chuan Mizoram chu silk pangang engchi po hlotlin pui tham thar theina mun ani thute soya permanent farming hlotlin theina Sericulture chu Mizoram tana lungphun poimo takani thule chumi hlotlin theina tur chuan department chunga thoktu de chuan mawphur na sang tak an nei thute tar langa theitop chwa Mizoram tana an thiamna le ngai tuana te mangzwal zel turin Mizoram Sericulture Service te chu afui ngal bok inkhom hi MSSA Vice President pu RLB thangana kai shwaya General Secretary pu Jelmel Soma chuan
Paul malang na siyang le matsopte report kim chang takapea executive committee member pubilal swan lom thu soin nu akharani MSSA hian chonhulama shwai tu tharar thlanna anei ngalani mamit bial tu MLA pu HL Zirlian engineer chuan min khan khothlang lama inkalpo na poimo tak mamit chubai rabi kong siam mek chu muna ain fia short term maintenance contract manga na tho mamit chubai rabi kong hi chhezwal lai siam thakmek ni in akhwar zwalte siam remani nuwa lunga no WBM mekania tuna hian poisa chengnoi za somthum vel man to ni in National Highway 6 widening chungchang DPR po siam mekania December thachunga submit man tum ani land acquisition titurin kala turwa tani to land acquisition ti wat theina tan malak mekani thu SDO National Highway Division 1 chuan MLA hi alo shilani amuna endik tu MLA pumazir chuan he kong hi apoimo thule abikin asamne tripura changa mamit chak hailak lo na kong poimo tak ani awangin hetlang dunga umte tana mamit anron kalna kong poimo tak ani bokawangin tuna an na tho mek po chakzo ka thokturle na kumfor puilo thleng tur po dol zo thei tura siam turin thoktu te hi acha ani mamit chubai rabi National Highway ani theina tan hian mamit bel tu MLA pu HL Zirlian engineer chuan 24 October sanghi somni pali sanghi somni October ni somni pali sanghi somni pakhat khan Ministry of Road Transport and Highway Secretary pu Giridhar Armane chu Delhi azuk mu in dilna te theluania kom sanghi somni pani July ni nga khan mamit chubai rabi kong chu National Highway 3rd National Highway 6 Turapwan alaunita ani Nemina mamit chubai rabi kong siam mek en fiana hian MLA hi MNF mamit center block shwai tu tele SDO National Highway Division 110 an joy o mani Nimin Khan Salvation Army Modern English Higher Secondary School te chuan kumtina anlo ti chinangin mani in phat tholom self denial lakhom hun an manga kumsang hi somni pali chungin chengnoi khat singli sanga zali somli pani an muchuak theiani he hun hi Sir Arlel Huliana Vice Principal chuan Gai Shuayin Principal Sarlel Radikan hne na chengin report nei thak ani baka Captain HSL Ompuya CEO Bazar Biale School Managing Board Member ni bok hne na chengin pathian thocha toi ngai thak ania mani in phat tholom te hi pathian hne na lanna hun a manga zirtir tule no pang tho chate baka class tho chate hne na loman hlan ani bok mani in phat tholom te hi Modern English Higher Secondary School Principal chuan Territorial Headquarters hne na hlana THQ ayo in Captain HSL Ompuyan adongani Voina District Headquarters shang khotsin to weather.com in Thailand danin Voinhan Aizol District a khulumlai berin Celsius degree somni pathumani anga khovolai berin Celsius degree sari ani ang lungleya somni pahni pasari siaha somni pali pakwa longlai somni panga som champhai somni pahni panga serchip somni pathum pasari Scholarship somni pahni pakwa mamit somni pakhat pariat saitwa somni pahni paruk na thial somni panga som khozol somni pathum parukte ani ang fakna hunilo manglokang o Tamika soft and comfort patsi ilaw me chat vetom hapatsi me chaten thlatin harsat na kan to chin chok jang khai dura uluk takadwanani Famika patsi anemin man anwame mema ahi phul cha in lig asyam velaw mai baka thaklebul asyam velawani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin nitin nildur asyam chwa ani Famika patsi law mang vela ithil tin apyanga hadam na le engine tok na apenge yangche Distributor in Mizoram DS Enterprise. Italian company hun Vespa and Aprilia dealer CK Cars bong konchuan festive offer thatak mai kan kalpui meka Vespa le Aprilia scooter a cheng sing khat sang ho discount kan pele ta chur mai le hetianga discount lian le cha hi om zen lo wangin lo ngai ben ve thoi de che
Sarkar hathok le thoklautan ol sam takin lon kan boy pui theya eng scooter po a hui kan exchange theiring boke shetiang du tan 8794609311 Daifim, Mizoram. Phone number 2391938. Mobile number 89740-52446. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hian local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mu don zenia. Service station zangklung tak Punsong Airport Rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan kol ngal boke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Italian company hlun Vespa and Aprilia dealer CK Cars bongkon chuan festive offer thatak mai kan kalpui meka Vespa le Aprilia scooter a cheng sing khat sang ho discount kan pele te chur chur mai le hetianga discount lian le tha hi om zin zin lo wangin lo ngai even ve thoi de che Sarkar hathok le thoklautan ol sam takin lon kan boy pui theya eng scooter po a hui kan exchange theiring boke shetiang du tan 8794609311 KT Enterprise ramhlun nota hian TV, fridge, washing machine, microwave oven, air conditioner le deep freezer company sang online pricing kan zuar ta e direct kan chani wangin atloma company brand warranty om fekani boke tin sofa te ta thulom om kanon thlen le chu hei hin mani ti chiat ni lo kum khat thasom pani chungam han tlak lawa chiat chuan atharing kan thleng sak thei bok district som pakata chin lung chuak zofa te u tlom si thasi intan kan chop chuak ke kan bungrua te installment in kan pe theya zor chhom du kan pui thei reng bok India Rama Aluminium Company hunle changtlung anupam aluminium kan kol boka tukver frame partition le aluminium hanna si reng chuan anupam aluminium hi anin ti mu mek bok KT Enterprise online store ramhlun not phone number 943615 2557 No pang chuan chu cha chi sang sang atak samamo zat phushuk tora ekin thin lo chuan alo song noin alo cher pha thina atak samamo tok a elo ni chuan he hi atheng the ani ari ni chu akum ne na khai khinin anhiam theya ari ni chu asan zong ne na khai khinin anhiam thebok no pang chuan engkol na adon vat lo chuan thina hi ala thleng theini nu in no pang te chu angan wadi shwain e tu chale zirtir na pe kan ni china an san zong te chu te chinani Anganwadi na thok te chuan no pang chu a hrisel lo ani ti an mu chuan a chung te hna cha cha amamo ti shilin adon tur cha cha te chu a le ta tamin an lo peang ani tin eya chuan heng cha cha sale belam theilam thailam le bulam te hi chata ka pe kani chuan asan zong le ri zong te chu alo tha chho zelanga ti chuan no pang hrisel tak alo ni le theidon ani Police report ilo ngai thlangu tukina aizol khapui chunga police station tele aizol ponlam district headquarters tina police station dekan bekim theya tang so pani omin meichian tel lawa tang te chu family case tan tir paruk ruk kai hnoya man pathum zuru yen swal boy wanga man pani le nupui thata pu pakhat ten nia family case tan tir ri tang zinga azad veza somnga ni in tang zinga family case an tan tamber nun ber chu ni som pariat thlasom sang ni som ni palizan khania Kamizan Khan tang zinga somli za somli pani chu family case ania tang zinga zat ve muk anni phei chu
thil thleng khat takani kan biak chin police station som pali le outpost pakhat Zing atang omlo na police station som lunglei police station atang pali kolin family case atan tir panni ru kruarin helman pakhat le poisa ruk wanga man riman pakhat ten nia cheng noi kharuk chungchanga man hian midang danga pu kwala poisa mule tala omlo aizo police station a family case atan tir pathuman kola kulikon police station a zuru ye inswa boy wanga man panin kola khozo police station a ruk wanga man pakhat le nimina anupui thata pu Myanmar mi pakhat te an kola thil thandan hi chui chian mek an chui chan mek zelani siha police station a family case atan tir pakhat an kol bok nimin aizo traffic rules board sia manza two wheeler somli pani le LMV pali ani a poisa choikir za thi cheng sing ruk sang ni ani ven hi aizo la sarkar le mi malir thei number BL le pakwa top te tan lo ni a LMV taxi le two wheeler taxi e te tan lo ni bok hospital report nimin laidar thuma changa tukindar sari thlingin civil hospital aizo casualty emergency case sumkwa pasarin neya mithi pagadan neya emergency case tamber pumna khosikle luakani emergency case zinga hian mitzat pali ania hospital danga changa refer pariat omin admit ngai si khum lowang hospital danga thon panga anom road traffic accident wang hliam nei so pan hi zinga rutliak pathuman oma uise panian emergency labor room nimin zingdar sari changa tukindar sari kar chungin naw piang so pathuman oma meitsia paruk le mi pa pasari ni in nei le tur ve mek pakwan ombok Sinot hospital dutlang casualty animin klaya changa tukindar sari thlingin emergency case somthum panga neya somni admit an niya mithi nei lava emergency case tamber khosik pumna le luakani general warta khumruak le man nei new cabin le pipui ina te cabin fulin khumruk omna ICU wa full bok lomna warta naw piang pasarin oma meitsia pali le mi pa pathum ni in voin lama nei tur be sei pakhata ombok ZMC State Referral Hospital Falcon animin klaidar thuma changa tukindar sari inkar chungin emergency case somni palin neya mithi pakhatan neya naw piang parukan nei poka emergency case tamber pumna khosikle accident ani aizo ko puichunga private hospital kan biak chin zinga Ebenezer Medical Center mithi pakhatle naw piang pathuman neya ICU wa khumruak nei na ba kan fula Adventist Hospital mithi pakhatle naw piang pakhatan neya cabin full in general a khumruak kan neya aizo hospital a naw piang pakhatan neya cabin HDU le ICU full in general a khumruak kan neya LRM Hospital naw piang pakhatan neya cabin le ICU full in general a khumruak an neya ni Nazareth Hospital Ramhlun North le Alpha Hospital Care Hospital te cabin full in general khumruak an neya Greenwood Hospital BN Hospital City Hospital Trinity Hospital le Agape Multi Speciality Hospital te cabin le general khumruak an nei hloma City Hospital ICU chu an full hedi hian nimina changa tukindar sari thleng aizo ho pui chungdam doin shang le ZMC State Referral Hospital Falcona mithi kan sha theizat pali ania naw piang kan sha theizat somthum patni anni nimin lai changa tukindar sari thleng hospital lian dewa emergency case tam der pumna khosikle luakani Power Report State Law Dispatch Center changa thugan dondani nimin lama call phetha kan man tamlai ber nimin laidar nga le mi som panga kan man zat megawatt za somli point pakwa pathum kan man tem lai ber nimin jingdar ni le chanve kan man zat megawatt somli panga point paruk pali ani kan man tamlai ber megawatt za somli point pakwa pathuma hian central sector tuirel hadil project changa mu megawatt somni panga point pakhat pathum te private sector vankal solar park changa mu megawatt som pani point pasari pakhat te state sector CLB small hydel project siam chwa megawatt thum te kaut labung small hydel project siam chwa megawatt khat point pakhat te Lungbel solar plant siam chwa kilowatt zali le te small hydel project siam chwa kilowatt zani somruk te tela hand power siam chwa te yan siam chwa tamlai ber le siam chwa lem lai ber chau cho rwalani power supply kan hucha load shedding siam ani lavani LPG le POL report ni sompan hi sang hi somni pali jingdar kwale ni som pathum thla sompan hi sang hi somni pali jingdar ruk inkar chunga borkhola samachanga LPG le load supply che gate wareng ten report te Mizofet isol cylinder zaruk somriat pani bia kungi gas isol cylinder zaruk somruk paruk vine kunga gas isol cylinder zathum somli pani kaplena indian isol cylinder zathum somthum paruk caravan indian isol cylinder zathum somhi pali southern gas lunglei cylinder zaruk somruk paruk khuma indian longklai cylinder zathum somli pani Mizofet siha cylinder zathum somthum paruk CCR indian lengpui cylinder zathum somhi pali Blue Mountain Indian Sangau cylinder zathum somni pali Nute Indian Chongtepi cylinder zathum somni pali Zomo Indian Tlabung cylinder zathum som pariat
POL report ni som panhi thlasom panhi sang ni som hi pali chunga wareng ti oil depot changa lot pek tele direct cargo hati changa lot la ni som panhi thlasom panhi sang ni som hi pali chunga wareng ti supply check gate in report te high speed diesel Hava filling station Aizol Dalboy filling station Aizol le Thanzawa filling station Aizol tan trip ni cheu Zangenan Brothers filling station Aizol Sival Road filling station Aizol Shatiri filling station Aizol le Zembok filling station Aizol tan trip khat cheu Jerama filling station Sia Hale Mavula filling station Lungtlai tan trip ni veve Mizofet filling station Varing te Nalsang Lena filling station Varing te ATS filling station Kolasip VS filling station Bualpui Donglena filling station Siar Khan Zatona filling station Kamrang Chuama filling station Seling LT Brothers filling station Keifang Ngopa filling station Ngopa Tiroma filling station Sampai Zaluti filling station Sampai ZKT filling station Zokothar Esther filling station Sailulak LNT filling station Melriat Zozo filling station Sailam Mizofet filling station Tenzol Arlalura filling station Tenzol Mizofet filling station Nathial Siam Lena filling station How Long Mizofet filling station Lunglei Evro Chuama filling station Lungtlai Le Bi Sangchen filling station Lungtlai Tan Trip Khatcheu Motor Spirit Petrol Zangenan Brothers filling station Aizol Trip Ni Elbiak Lena filling station Aizol Trip Khat Hava filling station Aizol Silver Water filling station Aizol El Tanzawa filling station Aizol El Shatiri filling station Aizol Le SSI filling station Aizol Tan Trip Khatcheu Mavula filling station Longtlai Trip Tum Le Sang Lena filling station Vaireng Te Trip Khat Brigadier T Silo Energy Point Bairabi CL filling station Mamit Donglena filling station Sir Khan TMS Diamond filling station Saitwal LTM filling station Kozolti Roma filling station Sampai Zaluti filling station Sampai ZKT filling station Zokothar Mizofet filling station Tenzol Mizofet filling station Lunglei Kesianglinga filling station Lunglei Zoding Liana filling station Lunglei Mizofet filling station Lungtlai B Sangzen filling station Lungtlai Le Efro Choma filling station Lungtlai Tantrup Khatcheu XP PBL Zui Thanga filling station Sir Chip Le Mizofet filling station Lungtlai Tantrup Khatte Ani Nimin Khan Social Welfare, Tribal Affairs, Women and Child Development Minister Pilarin Pui Lunglei East Bial to MLA ni Bokhovin Lunglei District MLA Dang Pathum Lunglei North Bial to Le Lunglei High Powered Committee Vice Chairman Puvi Melsom Tluanga Lunglei West Bial to Putil Himpuya Lunglei South Bial to Puleram Liana Papuya Tituan Lunglei Home Shang Shang TNT Wada Blood Health Center Somdolne Inle Rescue Center Te Anklo Minister le MLA te hian Intiam Roala Poisa an Thokhom Chengnoi ni le Sing Sari chu heng homa te hian thilpek Christmas thilpek atan an sema TNT a Chengnoi khat wada a Cheng Sing li Bethel Center a Cheng Singa Chomdol na ina Cheng Sing li le Rescue Center a Cheng Sing li an hlanani heng hom an tlona hian Minister Pilarin Pui chuan nun konga harsat na tok te mangai taka an en kol chu ro pui ti thusoin nulale tlangwal chatak tak te swal thil ti theina in a boi tlat mai chuan thinlung atina ngoi ngoi ti soya sarkar chuan ruihlo do na konga chak takin ma ala ti soin ruihlo boy atang te chu swal te sima pathian lam hoi turin cha TNT a mutna anin dailawa wangin kumu palam te tan building pakhat sakna tur sarkar lai pui changin chengnoi zan hi somnga phalna an mu thu soin wada old age home cheng noi somsari senga sak ani tur thu asoi bok hom chang chang te hian mamoli harsana nei te minister le MLA te hena hian an lo thena minister le MLA te chuan an mamoli harsana te chu bozui sak ani tur thu an soyani lunglei high power TNT lunglei home TNT hian mi zanga chuang enkol lai nein wada a enkol lai mi som pali an neya Bethel Center in no pang som sari pakhat enkol lai nein chomdol na ina enkol lai mi som riat pahnian oma rescue center a rui hlo ngai mi engi mozat enkol mek ani bokani Nimin Khan Lunglei Municipal Council ho tu te chuan convention center Lungleia an malak dan le ma chop chen khate Lungleia thuthar lakhom tu de ma a an soi LMC chairman Pula Zui thanga chuan LMC in kumhni mel alo move ta ti soin sarkarin ain kol na lom thu soya LMC chu mania in en kol thei tur ngai ani angin chumi tur chuan anin pwa cha reng ti soin motor parking filak advertisement le hoarding tar phalna board building regulation le ui khwa khena dan te sarkara thelu ani to atia pahos sum bang achangin chengwei bel se som hi chu LMC tan da ani angin routling tak siam nan man ani angatia dor siam phalna mi zasari songa hena pek ani thute bolho song bol na tur mun hiya
pe ifel chep ani thute bolhol thler tura malak mek ani thute final ma malak na a kholai phiat fai tu sanitation workers somni pali anum mek thule ward fine el na LMC award sang ni somni pali lo manchu na kumar sha semtum ani thute asoi LMC chairman chuan thok tu somthum paruk lak phalna sorkari na pe ka sum indai launa wangin post nget pangale nget lo som pathum lak tum mek ani thu soin urban local body ani ta ka wangin property tax za pathum point pali pahni alak ani don thule heta changa za somria chu venchung mason na tho mannan ani tur thu soya LMC chuan convention center en kol to thu soin saikuri hall po anin kol don ti soya nakuma chuan Christmas dona veng sei chalo man pek tum ani thu soin komina po mani in level khopuite thiang hlim taka vungcho turin lungle mi puite atsa ani nimina LMC ho tu tele thu thar la khom tu te income na hian LMC chairman pulazui thanga ba ka vice chairman pukerin oma executive councillor Pila Shwai Plong Silo le Chief Executive Officer Pudoni le Sang aten tela December ni sang ni som hi palia chatuan ram panta MJ member Puji Handal Munmoya DDK Stringers Sunna Hun Man ni in LMC changa anral na sum chu Puji Handal Munmoya nupui ayo in district MGA president Pulal Tlan Thangan adong ani Kati zong hatu kina Zing Daifim hun kan man theite ni a Zonet chung ko ate zawai mi man no vekule